Yes, abantu bankore muri muta kandi abakore bankore media ntubasima munonga bari Kata bari Dubai abajyo mu Uganda abari Rwampara bari mwena kandi tubajangu stay safe stay well mwekume nitwa baspaka zijura munonga ohire hecho twatujyabo kusimbura tukaza kabare kandi tukakubera live akuzika abo kuba Skyranta aferigwe nyina kandi ogwe ni wiba anakansime so nchimaisa ngo anakansima ferigwe nyina hamwe na numwe mushimurunje rukweshongora kandi ukora vision radio bakweta shine no muciga so baferigwe mama wabo ko muri kabare mparo kandi ikintu cyukushasha munonga so twagama na Sky asimu kandi yatugira ngo right about now okuzika kure no kugenda mu misho esha heji yenyine so kandi abantu nubakene mu bintu bya lockdown konkandi tubendeza okuzikaje nyina wa serebu kandi akashomesa abana bashomire norangu no mukaza akafayo munonga kugira ngo abantu abase kugira level yata abana be so kandi anakansime ni mu man comedian wa mano mu Africa konkana azagwa hakabare sacyo ngakore media twabasa kukahora ivu konkandi tuza kufunira content yone turaboneho tuza kujikwereza kandi the bari is on now kandi bareno baza kumushendekereza ahandi Skyranta ogwe no mweshongozi wa mani kandi no muhimana wakafereza kufegwa ki eza kufegwishe so nore yangu uriya yabe full side emwe nore yabe full side emwe kandi nanka ogunanka ogogunyina wa Sky ndani nyereka temperature is too high ishe wa Sky akafa kandi na nyina wa nanka wa anakansime nawe yafa akonka amakuru amarungi no kujango baze kuzara umwana kandi bagitaho kandi uri yaruga otherwise nigebyo wawe ine DM swaga wandagura computer muri Mbarara iwe teresime yanje zo mushanje 5224 computer tuzine nunje munonga kintu reka ngo cyaza revo kandi cyaza map eshaheji nigebyo kandi baspaka yujwire situation yeje cyo muri Mbarara antu zaguma tukeza updates mwe bare kutukunda mwe bare kutwakinga chabless Uganda Bera Wari Josebo njya kuri kabizi umuganda waje mazina byote rimwe na hati muzika byarishe hatata kare bana sorry kare